Renei, a pe vano foi atu stemi o sola, ia o tato malo falonia le fionga foi lava le minsta o tato fanya malo, tato kapeneta ele ngata na o ia o le minsta foi lava o fatuanga fai na fai. Ia ele ngata foi na o ia foi o tato fono, o le fionga le fatu tu le tu Samoa tasi le fionga ia honorable. Yes, le o tia la uria de malia to le o tia Polataivao for Schmidt. And I thank you, producer Leo Mo to Leo say Maria, my love on Safi Lava doing all that Polokalame. Time me love the yeah, for love Nishi let on 5 for love virus, it to Polokalame. Manaya Aleo Moton, love the tato so trying for lava Malafion, for lava Mista or tato from Yamalo, but Alofa to 411, tell for lava Malfalo, Alola of Yonga honorable, Malo lover so for Manuia, Malilangi, and my love of Yonga, and if we love Vanga on a sapati, but Yali. Ia, malor soi fo monvia, lau fionga fonga tato Polokalame Pulotu, malo fo tau atai male, ngā ruel nei fo vaenga o tato, tau ni lingo lua tato, malo longa tato sapati, e telto nungo lo maua le, patiringa malosi, walfi au fola nei aso, patalo fatu fo tato pa ana masani uma, mai moa tapo e mai Samoa e tafa e fio le rarolanga. Ya me se foi o mo mata fata te nonga masani isi o tatu watu nei te nane la ufai ngā luenga te tofi le tua. Ma lor se fo manuia, good evening sir. After lava molo tami lava no mela o fionga. It's always a pleasure to you. Au te yevelu tanto nunga oka. Ia na usi la fiera o fionga le ngā te tonu Samoa i whape foi lava le tele foi lava o la tau o lana papa ia te nunga ma ki whaalonga foi lava i lau sifonga. Ia le ngā tena, i o tele foi lava mo ta upo e fia maua i lava se whamani nonga mai lau o fionga. O lea la o le ata amata i lau o fionga. O na tau foi lava sa malo longa. Ki le mana o lava so na a. Tata no umi tele lana tau tele lau malo longa wa foi lava i a ngalwenga amata ti lea sa atayau. Ai mana foi lava sina ta amata tu ta update foi lava o le famo mo tele le na mo foi le na amata le ia so for radio to na yatu ale fionga foi lava ia lau te muia we le se va ai mana ia le va inga tu tele foi lava wata ina ile aso for radio i no penga tpailangi pa pe le anga et foi le to tele foi lava o tangata mai le tu malo vai manga numero tolu e pongi le foi lava tamali o tato tu no sa no anga i le mata ngo foi lava le famo mo le fionga honorable Ia whaftai, ia eleto e nā masela ina le sila mai fo el tato watu no ulanga le sa fasa lautu sa watu. Tato live, ia tua inga maanga masani. Tape nanga whainga whiriwhiringa le atu no bo whainga palota. O le Polokalame lava ia whatu atu e le tua sa mo o tasi. E sa vavadi lava whelo i mali tu malo. O le tu whasirisiri le nā ma o le tu taualunga le nā. E whelo i mali tu malo e ave iai le anganga whaftai. Ona o le amana ia o le vanga whawhai po le whainga malo. E momoli mai e so la tu sui. O wale sa sa umomoa sa vadi le tu malo. Anga i vanga whawhai ia matalo sanga mai lena talia. O le tu ngā tala la ina. E le aso e atu e lor vanga whawhai. E whelo i whanua. Le ango le fo ina masi i mai le tu malo wheo i le whelo i le ngano whonga tu ton. Ia le la ua malanga mai nei. Ia le u malanga atu le vanga whawhai. Le sa whatanu wai. Tulanga masani lava whelo inga. Ia mawhamamna manga o mta upu. I le vao le i tu malo. Ia ma le vanga whawhai. Le paula le mea lea si i ele tūlanga le whelo inga lea Pulotu. Ono leo whelo i watu le malo. Whelo inga mua. O le whelo inga a tau whatu le malo. Yes. So it's a huge step up. O le whelo inga lea. O le ngata na whelo ai. O le a inga o le whatu atua i le tosa motasi. A ua whelo ai o le whainga malo. Ia, ma o le tūtā uala mo a ula vaia. Ua mwhai ena o tūlai. E fola uma i a whale vai maunga tō. Me sa fola mo mua i whairwhainga balota. O a me na fola atu. O a me i ua whai. O a me i ua whataunu. O a me o lo whasolo. O a Polokalame i whataunu. Ua ma le whasolo. O le tūle leile nā. So e alwani tau tino ngā mta upu e taunu whaforsia. Ai o le tūtau. E tu e whesiri fo i lava i e au maua lava no. E se si mea
o tō whina ngalo ia i tauna whapopo na tau pune. Ia mo mori mai lale mau lea e te tau o na whaini insurance, medical insurance. A tangata o malavo le tunu. Ono le tato levi vo le pei le accident compensation board. Le pasene tasi vo le kipi mal te tongi le tangata whaingalu. Ia, e te tau na kawa i nā pete mai, whea pete mai Samoa, pete mai New Zealand. A lasa kipi lau pasene o le accident compensation board. E tau na maua lau kawa, mo oe me te ngase ai. O se tu tau a tele. Mai o se whātupu manatu tele. Mantua foi tō tele ana isi tangata si vana ngawa e la vese le veta uta bale. E na whakakawa le o le accident. Ia pete la vea foi se tūlanga foi o whalabe lave foi e whafosei. Ia ai e rea kawa o e pea e ngase. Ai ua whamanatu iei. O leta pena le tato e-health. E-health insurance. Ma mena le na whamanatu e le sole o le road show. Ia mali tu taua o whailoa i fia noa a mai whorwha maro si au au. Ia. It's another big push. Mo le tato suita wa. Ia launga foi le ma sau noanga le. Ma le rete mai tai Parliamentary. Ia sau nor suita wa. Ia whela foa ia whale uporu o tofinga o le tu malo. Ia ma whailau tusi. Ia whai foi whalo longa masani langa e whailava na tuua nei mea Pulotu. Whalo longa lava i teimi o le whatanga i tono le piriota whatanga. Ia ona matau tau mawai ila. A le nganga moni lava Pulotu ma le wha moe. Ua whesila whai e whainga malo. E me se le vai ngā whai ma le tu malo whale vai mongototo. Pero malo whaftaina pala wa fionga. E iei le se vaenga linga mai lunga se tasi foi lava suita wa. He's an independent suita wa la fionga, honorable. Fabian, they also have the right. E te tau lava ona le mau atu olo iei le ata foi lava o le tato Parliamentary lunga foi lava whasalalonga foi lava. A le fionga ya welese, ya le fionga ya va ai. They also believe e foi lava le lato foi lava ai ata tau ono le Parliamentary belongs to everybody in Samoa. E te tau foi lava la ona iei ni lato foi lava ata o le Parliamentary. I lunga foi lava lato foi lava flyer, posters, banners. E lato whasalalonga. O sau finangalo i le vaenga ni e whamolmole la o fionga no. Ia, ai sila nei i le presentation lena whai anga i le Peel Board lautimu ia. It did not represent the government of Samoa. It represent the First Party. Ele o se whasalalonga vo le malo atoa. Ia, o ina lea o te loa e le tala whenga i ero lato finangalo. E whaiana lato sau noa. O le tūlai o le fionga i le tamaitai Parliamentary le Peel Board a le fionga e lautimu ia. It's because she is the leader of the First Party. And she's not representing on of a pair o se poster po se Peel Board le malo le ai. O le Peel Board ma le poster ale vang fa le fast. Ia ana va pela se me tu la fo I fo le va pe o se me tau le malo o te agree if it's not something e fa adu vo le tu la yo se fa nga fifiringa po se fa nga palot. A fa pe fa tu langa na ia wa ia le nga vo le wa le mautonu tanga palot. Po fele la avele lango le ale tamai tai Parliamentary. So olona lava na fina ngalo. But what would you say, Honourable, but what would you say? I mean, you can't distinguish the fact that all the Parliamentary or the Taitai Fatutuele to Samoa, she is also the Prime Minister of Samoa. Yeah, well, when it comes to the government, particularly to comment, he's got a right there along with Parliamentary to know. He can take a photo with him to any other occasion with a poster, particularly for himself, for something else. But when it comes to political campaign and all that, she cannot. I mean, he cannot. He cannot put Fiame, he's running independent. She's not supporting the government.
He's running independent, and now he's wanting Fiume to support him. What does that mean? You know, now okay, lopo fese fina ngalo or suere chapipi, but that doesn't sound right. Ele tala fe ngai or suere chapipi ela toi fo le tol pare via o le tol tai o le tua ngai tu fata si ma le tol tai o le o fatu tu le tu sa mo tasi atono tele lopo pesa wai le fina ngalo sui tu totasi a lo tertununga ele tar fe ngai mana ia o le lau manino ele tala fe ngai malo fa tai la bela fionga honorable ele wo manino le vanga le e yelo te tunu fule na le wa matena tala no tangata on the ground tono o le tu malo le how confident are you what's the mood on the ground I tangata ia are they strong ile tu foi la fa tu le tu Samoa tasi o is a 50-50 is a half la fionga ia o te loa o la ia le tō whai le tu malo. E le whisiringia o le mena le no ulangona e uia. O le teimi mua mua. Sa o atu le whātuatu e le tu Samoa tasi ai le itu la i le whainga malo. The first wasn't in government. Teimi la le nei. O le uto e o atu le whātuatu e le tu Samoa tasi. Ua whainga malo. Put it to ourselves, ta ua pulotu tu ro voile, tu so la wo fionga ma ta ua le la fa te tenga. O ta ua o sa o nu. A le wo atu whainga malo e momodi atu sui e mana na o ia fia whainga malo le tu ra. A le ta te lo le leila wa pulotu. A ta o whainga malo e manuel tanu. So where do you think e whaika whai ungai abi el kasui? Ka ke verka su I whainga le ku le se se ku o le ke vai aku le wheka ua I soro mai ia pe verka su e ku ko kasi mai fafo e le se vaenga o iai ia o le me te fina ngalo iai e te fina ngalo e ke aru le tu manu malo I lo langona e te le mana e wha lo lolta I tu malo a la una fa tu sanga o le mta upu a la ba ile tu malo Pulotu o la ye lo la to tertununga e fia sa idi malo ma fia tu malo e le nga moni le na I la u na mau la fo ti le telele se senga sa ye Aso Sa watu na la ina tu le mai le fionga ya tapunu la nga la sa tu malo le chapipi nate so I la u la ba I te mine ma mea ya nga I lo la to ma fo ona ua a mia lava ele tua le fionga tapunu. So I don't think o le mafaufaunga o le tu malo e toi o ave se sui e aru po fele tu a o se tu ele o tu malo. O la una whawingana o le mea lea e aru temine. Malo fatai lava ona polo o tato nunga fura na to tele foi lava tangata I lunga foi lava tato Polokalame a mesa foi lava la to lo ia ainga to tono foi lava o le tu malo a mo le tai foi le fa malo I lava fionga ma le campaign foi lava a le fionga ia welesi ba ai e le to mama ono le aso le vai aso ni asa o fainga pa terra ai mana yo leo manino foi lava vana le la fionga thank you taste et la tato foi lava miliona tala polo keti la fionga ona leo ma wato lo e foi lava nisi foi lava tu malo leo a matan fata mo ele wa 50% de la to miliona tala ai pe lava to afale to mana ia wa mai la leo tato se ese ma le lo se la wafe se la le masfulu a leo tato o nga to tono o le miliona tala sau fa la telenga foi lava sau no ngal tato vai pa mo le honorable Poi malo voi lava. Salo le wasi sila mai le taunu unga le tufanga o loa a fasale le anga fa e ma le tufanga o loa va yusu a fasa fata I mean faleta lua. O se va inga wina ese le nei Pulotu lau si sila mai wa. Tatitia mo avao, tatitia wili paelo. So se tu a inga me whainga luenga koi, sa pelu whaila, ili, piki, koropa.
ua fau da lai lumol malai malu mafale o nu ia mar se salpe se la wafe tia pula le no vai atu ye ia male ano noa i o loa ese ia le la foi faso eu vou lá e falei a lupo o la ua fato ati tie alo ma fa na u falei a lupo i se pasifo sa va varita mai nei e le la loi fole fa lima maila every day le a onga ia lau tie lato pasi air condition pa pena foi na tufa ia tulanga o i fa sale le anga fa me uma foi tau fato anga ia la wat o se matou tu malo ia o le fa iungo le vai aso ne ta pena uma ia matou waia uma pa povi sa mala fao me toso waia me fa ngaruenga wit paeno me ss tane vai ia le fa solo tulanga mato palau ia o me uma na Pulotu o le fa solo taru matou 5% le usa faf ia a uma lona ta pena mei ta pena voi le stelo tupe fa uma mai tupe ta pena foi tulanga o mato for committee fo o mato healthcare center o mato filifili e tai tolu vai aso na vatu fo mai el mato health center ya opo la wa yai ma le health center sa sina e tai tolu aso fa aso vai aso vatu ele tene tau sima fo ma fai sia ke suka sia ke toto mawalunga ia fua pepe fai e tulanga e mawai mal faltala vai Panadol vai manava e o uma mea mana bia i taimi sale mawa momo o le la alu mena tulanga i farm roads o mo von fa tatitia matou suaina o wala wala o tau mai matou masin e vai na va fonga mai pisa ol va la langi ato tau mo fainga mai foi o masin el lito malo ia me uma nale o lo pesiri mai la blocket Pulotu vi ia le tua e o ina tele upu matala whawhetai le tua sautai au malama. E wai vai ti ngana ngase e fionga minister le tofi o faleata lua. A wai vai e la walu wale tu malo. O te wha malo te le suite te fono le te tupe male. O le alu le tu malo fale. Ala ngase sa ini nga manuia le fionga ia latino. Ale alo le tu malo wa le ta fia. Tufa fa solo ato. O le mea ele iai mua Pulotu. Wa e sila o manuia sa tato le maua. O le tato mau. Tato o au masio tu malo ia ufatulanga le mato. O le singa mato priority project. O le scholarship. School scholarship. Nice. So mato fana lava ia onga university. Mato amata mali university. NUS students, we have about 42. Fase furu lua tamai tialo utuma lo laini university o maltemine. O lewa averso soni toning o lato enrollment, o lato fees, ia malato mtau. For the first time. Lato whanganga lele poshene. Whailea o onga mona tamai. Ia o mena avesa o arisiaki o le. NUS, enroll tamai. Va ai tamai, mauna tamai, ma monitor tamai, a wal continuation of scholarship, o le partial tamai. Record le late, file le late agreement o le vow, le committee for the tua mali tu malo, ma tu o tamtitia, onga mali tamtitia, onga he has to sign that the village, the constituency is supporting her or his school. Afa pela yo o tu tausanga le opas. Ia uto e 5 ole si scholarship moia. Ia. Ma continue la. Ai afa pe atula o atu tausanga le ai le pas. Ia u fa ia fu ngare nu. Ele tauna fa le tonu. E tauna nai loa investment le nu.
Ia, e whapena foi lai mea, uma ia le la tufa, uma per family, e whaile kon kalate le lei, ale ainga ma mea ia la ave. Every month, e asiasi po atoa uma mea po whai ngā renga le po whapipi i le lei mea. Ia ma monitor mea ia le la fua mai, mea ia la ave. That is the duty o le whono whautua ma le officer. O lo iai le executive officer ma le project manager o ia le na. E alue a mai mali poti. E li poti lana. E mai umai do mole. Tanga luengo tinam te mai ta. E verify umai le tupe le na ave. Where did we use? About? Ia ma le whaongaina ma le monitor. Ia o atu lesta usanga. E whapea mai. O tātou umai ane o le investe fasu lua pasi uma. Ia koe whaire si scholarship mo isi tamaki. Ia mwhasa o solo mai lo i lalo i colleges, primary schools, ia maunga amata. Se mātona ta penang a ole ta upule wa ita to miliona Pulotu, you're going to have more beautiful news from now on to June, to the closing date of the project. Mantua o e olo ia uni wata puni le miliona mua. Ai kiliki e nale si miliona for next June. The next one, yeah. So let's speed up la development e fire si tele va. Mai di ele tu tonu. Mana ia malo fa malo tu lava la fionga fa pe foi lava ia le tato fa nga malo mata ngo fie foi lava nga venga ia mo tu lava ele tato watunu. Let me just go back a little bit fa lava la fionga on board. School spilete no mai ele tele foi lava fa na ele o fa na foi lava Tole to Samoa tasi, whanau umala whetunu, paengali na mau to lava some staff will all HRPP. Io e Pulotu. Mantua fo io le tu malo sa ieri sui na mau il palot. E le fa pela na sui il fast ele ya. It's now the whole constituency. Nice. Kea lava mesa lango iai e peno fatula tala. My duty now, I'm a member of parliament, is the whole constituency, not fast supporter only. The whole constituency. E foi ni fala lango mangal menna pawal mele na tamfai e mai yo su yo fast I tu malori chapipi ina ia sa ol fingol blocket. Ela fata no ne so ele se mete popole aí whether you HRPP or fast or foi uma mena ele tu malo e mar committee mal malo. Nice. Malo mana Leonino ngalia. Now I'm gonna take you forward I le vaina le fata foi lava miliona tala uno le wa to titi foi lava to wo to fai ungol to sangalo no. Solo miliona mo. So what happened? Afa peo o tuile to tolto sanga o sfanga palota. Ele ato tole miliona tala tu malon o miliona o tu malone. A wo ile foi lava fanga palota. So what happened then? O te teritonu lava Pulotu ile speed le worldwide. E fetawi mal mele na fola le tu mal meta no ye. From what I believe ile mele worldwide le tu langa o le fatinonga le worldwide o le implementation le wad. O te teritonu. E taunu mal taunu unga. Se iwa na ngā lava se tu malo o te epea. Malaysia awat. And then a yellow fafi taudina. Auto malo uma if you want manuia molo tum manna or manuia tum malo me mele what o sei tu lo lava Pulot. Ol vai aso lela sa ne le si lua tolu vai aso ona esi la sira lola ia ile ano no io tu fanga o loa o me lela fa so tu. Nice. O lela tala noa ile lua se fulu miliona. Ile tolu fulu miliona towards to May before June. Ile mta upule anu temine. Mai o te teritonu lava peo lau whawhisi.
o te lo lava le roll outinga le alu e ma le implementation e tala fea ngai le ia before the end of this 5-year term. E umane le miliona lona lua le nei, ya June te longa wa o batu, ma le valusu pasene tu malo o mafatino. Ya le kiriki le si miliona ya yuni tausanga ne ya yungi tausang fok. Alan mana tele e uma ele lima tau sanga mutu tele lava millionaires tonu foi lava tu malo is ele nei I tu malo. Oh, there's a lot of money. Can I just ask from Mulila with young honorable o tanga tai tonu tanga winga foi lava tute lenga exposing foi lava ia nai masini ana mai foi lava ela o fiunga mani tu malo. Did you do anything I au tanga tai tonu tanga winga ni? Whaari lau le fia malo whano noa. I le whaurulunga o tanga luenga. A leta pena le leila utusi e a ver minista. Ia ke lo fo e tauna kopi umal ka peneta o no ele tal fia ngai le melea. O information ale malo o me marupuipuia. Ia ma me le te tauna mai e lunga I penga wham talanga langa e. A mai e se tala ma tele ai le bebesi ma upu fai ma upu se ia pe le nganga le nai ngona alfa no e le ropo fea wa pawari mana abe ia fa mo ngali tu malona lo official tuesday malato we tapena ina ia entries ma me fa pena ia le mai tawat ele to man ia se ele le Pulotu mo le inga mo le rumana ai se e wari ropo fela su e ai pawal me fa ali pe le intention ma manatu fo le ta wena fai po intanga tale fa maun yo fai pel me le tonu e pese fai me fi kalikio information e confidential Malo fa after a with young while we're on this same topic with young love honorable what do you think il system le fa ngai America for America a mai Europe wa malo se pati fo o no mai lava lo la tong tang malato foi lava tanga te whainga luenga te tonu I say is an administration to ai malato foi lava tanga te whainga luenga and this helps for nali eliminate tai fo ia tele fo io vivesi o lo tupu le mato te mau te taimere but it's more peaceful e watu le malo fo pati fo malato tanga te whainga luenga tonu I say is la to umala malato lava tanga te whainga luenga I matanga luenga is that a good system something that maybe the malo can look at ona le taimere ne ona matua tele lava vese ona le course mai lava tangata mai leisi tu mai tonu tanga luenga is malo taimere ne ia o te taritonu lava o le sistema na fa Amerika ia leva telefoni na fa avail malo Amerika and they believe that is the system that works for them ma le system foi o lai fa ina nga yo ia la to nga ruenga ma me fa pena ma Amerika to tele population you know there's so many people that can employ and so many hands the expertise is the same the level of education and all that and the services of people that needs is plenty to choose from me fa pena ia o tatou atunu o te talitonu lava e iei le nganga fo le sa tatou saua mai le amtanga o ai ale malo e tūlai mai o le malo na e o umelangolango palota i o le palota umalol palota o ai wa malo mai o ai le filifili le atunu ia no mai lo le langolango it's the government of the day ma o le tautonga fo le na whailau whenga luenga le malo o ai lava le malo e tūlai mai ia no mai lo le langolango a peta iane ono mele o tupu ile le fio ese o tuila epa male chapipi o le tupu ene mele e na te vai mai lava ele o malolo ile fai o tau faleanga o fai fa luma e manipulate tai ma fau o tangata whainga luenga ma ile le leila le mele na ile fa fofonga ale whainga luenga le malo o le mautonu po fetu wat
Afa peo ele na elu ele ngolango le chapipi awale tu mai lau sui le tu lau whainga malo. E ia lau langona because it was your right that you vote for that party. When you come to your office, ole afa tino ngalwe ngal malo, na e fa longo le mele fe me malo fo to low level. That's how the system works. Whether you like it or not, or mele na tau na fai, e le tau wa ia fo la ia fina ngalo, ma ma fau fau o tangata. A fai lo lai fai atu lava a e te le a wai. Ia na e mali e lo lea. Aru fale. Tu ule to finga. A e aru fale te malo lo. Lea ngai le sa o ai lo fina ngalo. Ina fati nongo lau ngalo wenga. You can't serve two masters at one time. You can't serve HRPP and you can't serve fast. A le malo le uta ita ina le fast. Tau avele tunu. E tupu al fete na inga Pulotu, e tupu ai le leu stai whātonunga, e tupu ai whātautā le malo, tupu ai te te le malo. Ale o mawhiwhiri ngā Samoa. O ai e whiwhiria tai o le tunu. Majority now, it's 31. Leu tau ave le tunu. E le tau ave le 31 le tunu wa e support na lusu tas, por lusfut. It's not right. Por fia, so fitu la wal temin nek. Ele fetawi. Ai ono le system lava ia Amerika. O le la tau na system, it works very well for them. Pa pena. A tato. A uma malta to fai ngā palota. Ia o mata o ai o la elwato i abe ese se tangata. O mata o ai o la elwatu. Abe ese se tangata. Ono lana ia ta tau i fai ngā malo na palota. Ai a tālo le longo wo, mun whatau tōl malo fō. Alui e tau tua le malo, leo sa. Ia e peo lo una te tonung, ai ona o le malo lo le awari, tu lo lava. Le ma fuel me le tupu. Ia, ana wha apea lava la oni tangata e ma fau lo loto, ma lo lofa i le atunuu, ma vaai le atunuu ina ia tausir file mu. Wa fai men tau na fai. Awal to tau fa leanga. Awal to fai, awal fa tupu vevesi. Awal to fai me ia fai temine whatever na tamana o ia e file mu ia. Tu mai ar fai ngā malo e. Fa tino na tute mana ngalo. Ai le mawhai o lai fai every day. O lai sasa mai ia. Ser mere, fai mere. Ia, e fa pena se la ngona Pulotu. O le sistema ia Amerika o la tauna. Ia tatou, o lo fai pia ma vavai i a inga tangata anu ma tangata o le whainga luenga le malo. E mauailo la tō wola tanga. Malo lava lau fionga. Mana ia te lela usau noanga le vaenga lia. Ta o tele lava o na whainga tā lava o le vevesi lava le usau no i ela o fionga. They're not only supporters, but they're really staunch supporters. O le situ, ia pangalia, ia tātou te talo pēr, staimi luma sui o lato mawhawhau, o na tapua ilia o le tātou whainga malo, man pāti o lo avea man tātou whainga malo. O lau whionga, o le ata se e atu i le tātou whamasinonga, o no lepe whape o mau le tāla, whape o umana serve lau whionga fwoi lava, i le tangi fwoi lava pepa mai le sunga i atu lepa. Ai ele i serve lava i a lau tangi po lau pepa fwoi lava whamasinonga. Ai whaasanga i tangi, whaasanga i le sunga i atu lepa sa i le manile ngoi. Can you clarify that for us? Mole la vela tele man faloan. Ia, te whamani o leo o mai le latom tā upu. Latom tā upu lava e whao o mai e foi ia upu na o tau talai. E winga i atu la epa ma le rai tu. Pulotu. O te le whaia se tala o te le mautinoa. O te le whaia foi se tala e au noa mani whamaoninga. Ioi, o lewo o tā pena le mea lau a mai. Ana mua tau lau su. O lau su la. E lesta mai su. O le aeta pena. Ioi, o aso umalava, o le aifa upopoa, tu langor su, o le aso ama le upu. Ioi, e le fatana ta pena Pulotu. E fa pena atu sautala.
O le ua apa i tua e awa uma mai lava mea mai le amatanga. Langa ua lewa no ono sa i mea nei. Fia ni tau wha leanga o whai i atea. Fia ni upu mamafa, ma ni upu wha luma luma wala lafo i atea. Tele. Ioi. A lai langa mai upu na o whai e rua vai asu talu wai. Ia, o la o ngata i nala o tala Pulotu. O sa ni foi a wia. Ioi, a whai o tūlanga na o le langa mai mea au tali atu ai langa lo. Ia, la tato whero i pia. Ke le solo muri foi le o mono fola le tunu. A whair wham sinonga i mawela mi tonu. Tato wall wham sinonga. Tato wall wham sinonga i mawela mi tonu me umanei. Leva foi no ono saimo wha putu putu. Sa wha putu putu uma upulafo. Sa wha putu putu uma tau wha leanga. Ele ngata ia si uto lua la wha nau. Lo uitu ma lo. You know, I have enough. E wala ina whailo le melea. Ia lele i whaila tua o mo whaila mai la tok. Ia lele. Lele. Ele wa umana whaila mai atu e whoro mai nua ma le aso nei. E whaisia si hamani agreement folk. Ia o lala le wingol mena. Ia, fetu una i fo e lau. Lau fionga de li professor po a ngā tek. E pau ena sa tala langa lau e. Lau e li mo lau loia. La ngā ioi lau loia e. Au uma me uma. E le lai titi. Mo uma no ta penal me whai e. A te whamaunia wo o mai lana kopio lan tusi e te. A lau a vela loia se isi sira fo ia. O lal tau unga wo uma no whai lau loia. Au ar popole. Whasau ma peta tau. Au ma mai me wa lewa na tutupu mai de nei lima ono tau sanga. Ta pena loa. Ta tau wolo e whailal me taun whai. Mana ya le o manino to tele foi lava ta to tangata la o fionga honorable Safia lo tonu lava poa fast fai lo la su ona le sa mo tala foi lava fatta i le vai aso tona ia i le su foi lava ale to ina ia a le o manino mai ma lo la vertoa ma lo sai foi lava la o fionga ia msalo stemi luma ia o la ma wai foi lava sei foi lava fa le telenga e le lo mata upu but all the best lo fionga everybody's praying for you. Ole se mata upu le fia mo foi lava se fa maninonga mai la fionga ona ole sa leto e poste li lo vanga le a couple of days ago fa tata foi lava i la malosi le ana mai New Zealand foi lava i lalo foi lava suafa foi lava se walo e fai ona mo foi lava ona se fa la lo mai lava i la matanga foi lava le mena tupu how it was basically na fanga solo la velesi story tu la fono foi lava ile okaina mai foi lava nei la o malos ai pero to tele foi lava nisi foi ngata ua ta se foi lava ile awalana amai foi lava ia nei la o malos for the right purpose ita ton foi lava Samoa sa no mo lava fa mo na vatelo ta fisili la fionga honorable ia ole fatawino la o malos ma por fana le tunu ele se me fau Pulotu. Salo pe se furu montupu campanile inei. Amata tua leono se furu. Olo lato fai el temin nei. A upenga mapuru lo fatanga ira lutula fono. Puru sulua. Puru rufulua 22. Pultasi. Ia ola au sulua malila au 22. Pultasi. Ia elo se me faula le tunu fatawina o penga ma fana i tono tatu tunu mo tu tau a lo wa fiang o leva na yele ma to la sene fata fana fata por fana o leva ma temi ro tama le o va tu ono sumo tu puta sang fai ma to pisnisim falo lo sa vai sa fai yel mele fata wai fana mo tu tau same thing. E no mai le temi walu lo tama ele tulanga i whainga ma lopa si mai le ia tea o watu foi mal se fruta usanga una fono voia mal lai senele ai o tele to fatawina la se fana o lea na faia ia me a umalo tu malo a mana o lo tu malo ni puro no o kaina le
Fai pe mita ma for my own purpose and my own personal use. Mana o foi se fana o no fata o mele o fana for my own use. Eu foi tanga tolo wa inga fa pena fo. Ai no walu lo te tono ka peneta faule. Wa vaia te tu lango le fatu putele ina le o mai o la fai fatu anga. Esa ili fe so soani ile mela o tupu. Wa ai e po ai vao ma povi ai vao ma sofonu ai vao ma manga. Yeah. And they've been crying to me as one of the biggest fear enemy now. Wala mfainta tose me yuta wala ila au malo sira fai fatu anga. Taru waile mele na fai el ofisa leo. Ile leva te letu mal fai nga malo. Wow, uma mai fanga la fai fatu anga fo ile leisenea. A mai fa leanga. Ya al mesa tauna fai lo ulo. Sa te tauna mai ave leva no ele stala aina ia lato se furulua mana ia lato pulutasi fa tonu le iai le me te tauna fai educate them ai te fa fo ia penga tangata ave leo ia lato mauma ala mele na fai na ta ili rumo mata le lalo langi ma fa leanga fa oso ai lola i lunga mata lepe fana ma beta tia o lala mele u fa nau mena wale o te fa to anga sa mo to sao ona mele o to tele la tangata wo mai e te mana mia so soani e ma wale so soani mo la fai fa to anga ile reducing on mele e foi sa ta ua o ta sanga ile leo e fai hunters o me fanga o fana but the police can't serve the whole nation ato fola fai fa to anga masiana purutasi masani na ia e service sai fai fa to anga ia lana fam Wai le fai no mai nei leo yo ia le pata la tupu fa bela vi fa le lupo e te le la fianga mo tanta fai fa to e le lana laina ma fu lo ona fa tino le laisene wo le mana la ya lupe ia ta wo mana a velo le ngolo wa tali sa apply regulations policy to la fono everything was applied ato lele tausanga ato file process o la palingo license through my license to him ia wo malo wo pasi ato to fa strong room me fa ye me e fa tawela na pisinisi me ele na fai fa to ama fai lo le ona a my license e ave New Zealand I fale o lo sa palaia ia a menisi ni New Zealand fa to ama fai ina mai se ok ele ma fai na fatiti e se a upenga I lungo se va lele o se va pe ale se official permit or official license from our police department here But can I say this, Honourable Whamal Mole Lava Lava Teleman Whalo, but do you understand the fear o tangata I to tonu le tunu? Ona lewa a matana ta tele whana I to tonu. Le sa ale aini whana I le whainga malo le taluai, because they destroyed all, it was part of the amnesty. But o lea lawa a matana vaaia le tunu le whana wa mai to tonu le, for the reason, with the good reason, of course, mo tangata puna ru whai whatuanga, but if I love on a fatau what to do anybody, even somebody that doesn't own a farm, you're funny. So le regulation le fatau ngo fana Pulotu. Ele pulea e pule leo. The police issue a permit to somebody that needs a can. E ave iai whaia na trainings o asia siro na whale le me tu o le whana ma mauti noa o le tangata lea e te tau o na ave i le whana. E le pe se whakaungo se suka le mele te te tele noa. No? E matua haili langa wa ai I le regulation leo whai leo. E matua malua. E whaia o onga. You have to learn how to handle a gun. And if the gun is in your name, it has to stay with you. E te le si tianga le pui ngale na. E ale opula le waru temine. E pe whakaungo le suka. E pe o la mai o sau e meleu ka whanga a fia whanga. Le si whanga. Kulou lamba le. E whafonga le tunu. Ai le la ua pisa nei I le whana le wa maia. E lo wateli. And what about the other dealers
that has been bringing guns to the nation. O yese whamamongo mena lato o mai. Ai ono le woso mai foi tula e pai wha le anga matau. E liliu ai fua le mea le wha iunga se sena na whaia o le wha le anga o me tō tino tangata. Ioi. A tia ia le mesa tau na whai. Ia ai pēr tūlanga le nā nei tewa mai tau mai e peina o le tūlou lava Samoa ma le whaafonga. E peina o le whana le dangerous weapon. Tūlou Pulotu e ma whai ana whaamata e lesi le sapelu ma ai po se au penga ma ai ma whaatino le whaavelavi. So don't pinpoint about the gun. The gun is for a special reason. O le puipuinga o metua o loma mea. O le tangata la vai ana te whaonga seina. Le tupu le whaavelavi. Ia ele ma whailanga o leanga I me e tau e se langa agenda. O le whaaleanga wa. Ia a o lo watali I lea e ana le matau. It's for a reason. Ngā laingo whaku ia. Wawa ai lo watali I le tele o whaataunga e whai mai mo le servicing o me mana na o ilo tu malo. I le puipuinga o lato whatoanga. I do the service. O le sau o lea ni atapuru se toru, ni atapuru se lua o whatu. E whaasal tu la fono se vanga nau a palai tato pe mika. O le lau a palai pe mika. Mo le tu malo. Ina ia mawhai, tangata e mana mia lana whana, aru le whaila na training. Ia maru le va ai le lei whaatau a mana o ni puru. A saula le tangata whaatau puru. E sau ma le pe mita o ia la ia le whana, a tupu ni whana bela. O whena a mai le whana, o whena a mai puru. O ai tangata e ona le whana. E mwhaina trace. O le puipuinga le nā le u whai amtanga luenga leo leo. Ia e pei ese a tolta a biringa o le mele na tupu. O umana maile I o enga a le ofisa o leo leo. E talia e mai lo whanga a veitua. Ia e mai fo. E fo isia ia inga le official duty. Na mafu ai o na tolo fia le mai ngai tua. Ia ina le na pisai. O pe o tau fia whana o na wha pe wa mai wha sori tu la fono. No. Yes. We did the whole process. Ma al tulanga sa o lava o le wha moe so swani I e mana o mia so swani I le awha ina o le taimi nei. Ngā wai vai mai o leo te ki ngā ina lewa o I mai leo le la tau whai I ai mo traps, IT traps so e me ipua. O vono tarsanga I leo e oni hunting te tele leo ta whana ia in Macy species neck. Ai pēr whamamla manga nā whamaru lua I Samoa e pei mo moli mai o le fato a o se meta o se laise ne whana tu low lava tu low wa ono se fulu mo tupu tausanga o iai le laise ne whana nei ainga. Leva voi na handle, nai te si le fia low connection I le ofiso leo. Mai le uruai komisina Samoa a Afonso Philip Schmidt, la vea Leo Schmidt, ia sau ia ngā ono siati Schmidt, asi Playclock, o tangata umana le ainga. Mai le mawhaina mātou whai se service e whaale tonu, le tino. We have to protect our integrity of how been involved with serving and protecting Samoa. Ia le wau nai mai nei e lea le mai no le wheau e peia a mai po se stulanga whapena, ia tau mai whai la ta ami. I have no army. I only have a boys brigade. Yeah, sure and steadfast. But my only maloto mau. And that boys brigade looks like an army. So it makes them feel like an army. No, that wasn't an army. It was a boys brigade that do the honor and servicing of our village of Whangai. Apole nganga na fa mamla matu. Dia le tunu ya e manino lava mama me me sa tau fai ya wa se fo I finangalo nis. Manaya, ma lo lava fa ftaira bala o fionga honorable manaya le o manino pe o facility nei o taua I se fa mala anga mai lo fionga. Ona to tele foi lava nai tatou tangata le lava o lo no fone nefu lava fa ta foi lava nai me ia o tupu mai lunga foi lava I lunga foi lava I lava yaso foi lava o tona ia I pay o taua ia o le awareness of some sort for na le ia popo I lalo le fear for nai tatou tangata ono whana nei e whaanga for the purpose of o Polataivao nei leo whaaleanga ina ia me whatuanga foi lava farmers. And I didn't know lo fiong honorable. E tele ia Polataivao to tono Samoa. I didn't know that. O le tūlanga Pulotu
ua tele nei for the last 3 years. Ona uleto ye se pui ngā farmers. Awe the last 3 years lenga whaalalo umai I tato whana. Wow, yes. Nā umai whana le tunu. A sa tauna whai se Polokalame. Ao na whana whasaina. AK-47 mawhanga nā lea la lafita mai me la iti fo I lea tupu e wha me lapi. O la wale whana lea na tangata wale ina nei tu lau fo I ta uas tu mai tai leo. Yes. It was a shotgun. It was a pistol gun. Whana lana ele tauna tua I tua. A lea la wakiri a tua I ma me pui pui e tato whato aka. So now, one of the major challenge I le lava o supply o talo ma me ai umai pua I a whai ma ulu ma. Ta amu ma talo up till now. O le lawa ave le whamamlamanga nei tata whai whatoanga. O le tele tato whale whatau whanai. Nei whatau tu tau. Ai alu le lei apalai ia tūlanga o pe mita ma me whapena. Ia ma whai awa o ngā morisaunga le mū lea tau whaafefe I fōle sia wari, I le sia wari. Ma lo whaftai lava honorable esere ma nei o lau sa noanga I matau pule tau o tele lava ia nofo ia file mu e fui lava tato no a mesa lava lato ma fa fui lava whatau lava nei matau le langa mai foi to tero tangata tele ata lena mo tu lunga fui lava penga fai langi whatau fui lava whana ese. Were there any of those whanga in your position? Ata ia na mai lunga fui lava se tasi fui lava o media lea ua tanu tamu whai whawewesi fui lava yata ia whana leo peno whana na Google mai peno whana lea sao ia na sao lunga penga te whai langi whamol mule anopo. Yeah, now Lord to Stella na is one of my biggest tangata lefi fia ia tea. Stamali irena e na te whaia uma me o te leanga e lei masana tala le lei e whaia tea le Lower Bay. Yes. Ma la fol tasi na o lai lalo wa ufa putuputunga i e whai man sau noanga leanga uma i e whai time will come. Nice. Time will come. Matuase se I singi ana ata na nofom tu mai lua o whana whaasaina uma na mai e le ata roll lailanga news. So that's defamation. Yes. That's pure defamation. E le whalau tu mai pito lea. Tu mai pito le wha putu mai ana sauninga na whai mai. Because I never said anything bad about this guy. Ma la ua pisnisi malonto rua o la ua na e mausa me le whai mai nei. O tau whaleanga. Ia la lea whaina lea. O te whaasisi latu Samoa paua mea na mai o whana whaatangaina na me leo. Whaatangaina uma lea tunu. O puru whaatangaina. Ai le aini mea le whaatangaina. O le tele ai neile sala lau o le tau whaase. Ma lo whaftai lava honorable. Relay esa manaya o lewa a manino vaenga foi lania e ele se mata bolo te fia pa e lava la ofionga honorable ono se tasi foi le mata bole lava lo ye lava new information coming in just about every second day if I tell le foi lava APC Mulligrin market and a middleman pe ye si fa monga ye mai lunga u penga te failangi o lo ye se tasi foi lava te mali who may be the middleman who happens to be the big shot or CEO of se tasi foi lava telecommunication company I totono Samoa. Can you confirm there with us Fatmol Mole lava? Ia o te loa na wa sira le tunu o le creep market. Wa uma fo tatara no ai wo manatu. Langol tafa yo tonwa na le la tu sao ai ao o le fionga le minsta o fe ngai man ta upule. Bringing le fionga olo. And I think Olo's got more into latest information and the right people to show up to the nation from time to time. Bang Olo wa yale investigation la wa fight. Idem ta upule. So Olo is responsible with this subcommittee. If I malama me le tunu. Ai o te paula upo en faina fai atu Pulotu fa maunia lau tala na. E iei tangata ia I nei o lo middle man atu nei e lela I titi.
ai o te whautuaina, ma nei alo sauno ia olo. So e se lua vanoa. Because that is particular to him and his ministry, ia malime tonu ale te sauno iei. Langa lave le matau. Te le, it's not only creep market that will affect badly for Samoa. So much is spread le matau. So, o manatu e whapupu o tu whapena sa utali. Ai o tangata tonu ai te whesiri iei le mataupu nei mana whaua e sirisira iei i rungo whenga whamtalanga pōna nafi e whoinana whailesi saunoa ngāle minister. So I wouldn't want to e te toe e se sautala nei lo tala usaunoa i minister mataupu. Ai whamaunia mena, the names will come up very soon. Matautia. On a good note, Honourable to Samoa's economy begins to show signs of recovery. Te mina tautou nu mai tonu, a vea o le pato tuale tu Samoa tasi, ma tato whainga malo. E sa mana i o le news le mona i tato tangata tāua ia o na sila fiel tato tunu, lana o le peo le review lena whai i la IMF, which is international money, Learn review, International Monetary Fund, review, and they're now coming out saying, since the pandemic, they mean that took with my or our economy. Our will start to pick up. Are you able just to enlighten us from with young Alemania or Melewa Matatoya, Lumatama, to know from with young honorable? Yeah, Namato. Mantua o ele ngata el minsta tupe male sui minsta tupe. Au te tonu o subcommittee o tupe. E la matou te ilo ilonga lava tu langa o budget ma me ele avel Parliamentary. On our first budget, na matou ilo ai le taunu unga le forecast le tauna o yele tunu. First budget. And the second budget. Le tau wha nei. O le tūlanga siri na ta whanga e tia i Pulotu. Ona o le o ngā tusa i le forecast. Ma le mea o lena i mawhau le whainga malo. Ma le mea le tūla i mai. Ele i se se whātūlangana. Wana mātou loa lava e ierisi tianga mai le taimi na tātou mawhati ai i le COVID, ma le misela. Ia sawi me i nei na tutupu ma taua ma me ia lela ua mai le o le tupu le lalolangi o loo mai soson. Ia le ua confirm. E confirm mai i le upu lena sauno ia i le minister tupe i le Parliamentary. Whaatesi ma le 5% le si itia o le tamau ainga o le tunu. Valu se lau miliona le foreign reserve. Yes. 800 million. Tātou te whiola mo lesi varu leiva masina. To tongi tātou ai tālafu mai le tasi te si ma le 2 piliona. I leiva se lau miliona le wai. That is enough. Of evidence to show. Le savari dumal tātou whainga malo. Le o te whaia manisia no ngā tupe. Tangi 5 matalia fsosoni mai fafo budget support 8 and grants, io le service el malo. Tau fiofi me sa so na fai tupe, ma poloketi ele te tau na fai unnecessarily spending. Tau fiofi uma. Ia, le lau sau no nei le fale tupe le laulangi. Ia, wanga i luma le tatou to mawai. Ia whaftaina i le tua Pulotu. Wa la tatou me fai pena. Fai atu nei me le savari luma. It's going to keep up going higher. It's going to be increased. Ono lea nga iafu fuanga le malo to increase. Me mole revenue, export, employment. Wa mea le fa solo o le fa taunu unga lava ma fa na ta inga ina yesitia. Sitia pe lunga tu langa le tama ingo se tato tunu.
Malo whaktai lau whiunga toi tasi lava, whamanumole lava lau whiunga honourable mato umalava lono nofu atu numa mau. E se taimi luma tara noa lima ta upu le mawhai, ona pālota atu le tō tele mai whafu. I se taimi o luma, polisi whainga pālota, or maybe the one after the next one? Ua uma ona fola ma watu le tala al vang whai. Mai le mawhai ona se ese le vang whai. I lana tautinonga ua uma na whai le atunu olo o lalam papa o atunu mau. Pauale o la talsanga tatu to anga tal. O le awala e whaia. A e tau nuu mai loi Samoa e sauloa e adu ele stala. Just register your name. Yes. E nei lororo tau nuu. Ngasei tau nuu mai li poti ale Commission of Inquiry. Whainga palot. Yan whiwhiri lororo whainga malo. Awa umana. Wa umana tau tino lotu. Nice. Umana tau tino whainga malo. So tau tino loa ea whatino. E ul pole le toru tau sanga le tātou te anga i e ta penal tātou whamoe moe. O mana tau tino. A pau nao lau tua lalo. O roto anga te talo protu. Talo ina whai melau whasao ina. Ole atu talo Pulotu te talo lawa ya sumala wa whiunga honourable. Ai sa mana ia malo mo mule tu lava fa tele la whiunga honourable en tau foi lava sa malo longa. Ta pena foi nga luenga i le so taia. Fa time lo time yo fa no mai de mo wa tu longa foi lava ta Polokalame. To telo tenga te fa fifi ina foi la to foi lava fina ngalo. Ai lenga terna. E foi lava te talo tu lava mo la whiunga i manui foi lava ta penanga foi lava fa masnonga. Ya lenga te foi le na unisi foi lava nga luenga lo ta pena i la whiunga. Ai alofa te le atu Pulotu pe fona masania i so sa patu vai sta tasi ia o le ava tulta ava no mulmuli le lau fionga mo sa noanga mulmuli fa manyanga mas lo faanga fo ia inga lo lan papa au ia tunu mama ia on ta fa ma vai le lava te le lava mar fa lo alo lau fionga honourable ia fa tai Pulotu Samoa ma lau fa fonga mai nei vai ngor sa pati ia ma lo le tapu ai mai fa tai fo talo mai. O le upu tau tino lo manuia me uma. I tau mwhai wale atina ino si tātou tunu. Wha maru lua tu fo i ni tala e le vaea a e le lea. E wha anofo vevesi ai o tō whina ngalo i nisi o taimi. Ia e lo i lewa tau tununga o lo manuia me uma. La fo i seu tau mai mo mai ma tapo ai mai o iaini whina wa inga ma meo lo whai ia. O sa valinga lewa re nā lo whai nei. Alo tau mu fai pe fa file musi o tātou atunu. Ia ma tau nuu se tau nuu unga o le nofo le lei, nofo whearo loa. Ia e mori le nganga whaftai lau tau talo ma lau tau tapo inga o mao mai. Tātou tuu pe le tua me umma e sauia mo lon teimi whatau nuu wai tātou. Me o man fofua alo man wia si o tātou atunu. Talo fo i euri masauri nei tau sanga ma a wha ma lolonga ma tūlanga o swingor tau. Ia tātou se e pe iau mao marie. Ia whaftai Pulotu tāpua inga fo i le tunu atoa i Samoa nei. Tu malo e fia e me se fo i Samoa i onu tulanga whalupe. Malu fo i Samoa lo nu utua o ia tutuila mamanua. Ia mori le nganga whaftai. Ia tātou tārusia wha moe ngole. Whai ngā whirwhiringa al wharewai maunga tot. Ia no viri atu fo i le whaistā manaya. Ma tātara manaya. Io a tātou talo pe le tua ina i file mu fo fa mo o le tu malo ai alofa tele atu i no wainga Paulo Mangafa ia me se foi tu malo ta po mai no manuia me uma tātou tu malo le tu fo le vai aso le tātou lua fe lima se la wai pa pop tofu le ainga wow malkai se fulu wai toso uma pai me lau tu fina ngalo ye tato wil paelo tato fao lo manuia me uma a voi te wat tato vai ta ele te to ta fio mai to fai fa maluma ta pena matu me uma ai fa te tele le tapo mai matalo mai Pulotu mawalo malosi ta te fina pe fo tu mo lo fionga male aingali. Ya, tātou tārusia ia le amtanga nei vai aso i nei uru masao me uma ma le ao la vea i lungo si o tātou atunu. Alofa tele atu ia manuia le po
to fase fua. Tai la bela fionga fa manuia le to la fionga ma fa to ma no falo. Alofa te le Pulotu ma te Polokalame ma le to tele o tato tangata overseas I la fionga ma tato fa malo. A manuia malo longa nei a fiafi ma nga luenga ro toi ai tato fe lo este mi luma. Alofa to honorable. Fase fua. Manuia. Fase fua. Fase fua honorable.